یمن خلاف نفرت سیم تت پٲٹھۍ ونکٮ۪ن جِوزن تو مسلمانن نفرت یتھے پٲٹھۍ نفرت عیسائین تو یہودین پانہٕ ؤنۍ اور یم زن یہود یِمو کوٚر بڑٕ چالٲکی سان یہ نفرت ٹرانسفر فرام کرسچنز ٹو the Muslims. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اما بعد کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. تمام قسم کی حمد و ثنا، حمد و تعریف اللہ تعالیٰ کن سزاوار، کرور و درود و عظمت، درود و رحمت برذات مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا تو درود سلام پت یمو کور مسلمانن کن یہ پن شرارت چینج، یمو کور یہ کنسپٹ چینج تھرو آئیڈیولوجی. یم چھن جنگو ستن زینن کی، یم چھ آئیڈیولوجی چینج کرن. ام خاطر کیا کور یمو یس یمو یہ مسلمان خلاف یہز یہ شرارت کر ٹرانسفر، یہودین ہن شرارت کر مسلمانن کن ٹرانسفر. ام خاطر کیا کور یمو گۄڈنیُک سیٹ اپ یس یمو تل یمو بنو پروٹیسٹنٹ موومنٹ. پروٹیسٹنٹ موومنٹ کیا اوس یہ تۄہہِ چھو پتہ 1517 اندر یُس زن مارٹن لیوتھر آو ام کور سٹارٹ اکھ پروٹیسٹنٹ موومنٹ دیٹ کہ چرچس نسا چھُنہٕ کِہیٖنۍ واسطہٕ کنگڈمس سۭتۍ، چرچس چھُنہٕ کٕہٕنۍ واسطہٕ حکوٗمتس سۭتۍ. أمۍ لیٚچھ 95 thesis that church has nothing to do with the government. یہ کیٛازِ چھُ گورمنٹس اندر انٹرفیئر کران؟ اسہِ نسا چھُنہٕ چرچس سۭتۍ کِہیٖنۍ، چرچس چھُنہٕ حکوٗمتس سۭتۍ کِہیٖنۍ، حکوٗمتس چھُنہٕ چرچس سۭتۍ کِہیٖنۍ. اور ریلیجن آو سیاست نش الگ کرنہٕ، چرچ آو سیاست نش الگ کرنہٕ. یُس زن مارٹن لیوتھر اوس یہ ٲس اکھ سٲزش اکھ پروٹیسٹنٹس بناونہٕ خٲطرٕ. یُتھُے أمۍ پروٹیسٹنٹس کریٹ کوٚر 1520 منٛز کوٚر أمۍ پنُن پان علاحدٕ امہِ چرچہِ نِش اور اس نے اعلان کیا کہ اب ہمیں چرچ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. تُہۍ وٕچھِو یوٚتامتھ چرچ اوس، چرچٕچ حکوٗمت ٲس یورپس اندر، توٚتامتھ اوس نہٕ یورپس اندر شراب الاوُڈ کینٛہہ. تب تک شراب وہاں پہ بین تھا. تُہۍ وٕچھِو یورپس اندر یوٚتامتھ چرچٕچ حکوٗمت ٲس توٚتامتھ اوس نہٕ تتہِ نہ شراب الاوُڈ، توٚتامتھ اوس نہٕ تتہِ نہ رِبا الاوُڈ، سوٗد الاوُڈ. اور ییٚلہِ پروٹیسٹنٹ موومنٹ گئی تمہِ پتن گوٚو شراب تہِ یلہٕ، تمہِ پتن گوٚو سوٗد تہِ یلہٕ. آپ دیکھو اس نے یہی نہیں کیا. امہِ پتن کوٚر أمۍ بیاکھ سٹیپ مارٹن لیوتھر. أمۍ کیٛاہ ووٚن؟ أمۍ ووٚن there will be two sections. اکھ گوٚو پریکٹسنگ کرسچن، بیٚیہِ گوٚو نان پریکٹسنگ کرسچن. یہاں پہ آپ دھیان دینے کی کوشش کیجیے، آپ نوٹ ڈاؤن کیجیے کہ أمۍ بنٲے زٕ چیٖز. اکھ بنووُن پریکٹسنگ کرسچن، بیٚیہِ بنووُن نان پریکٹسنگ کرسچن. پریکٹسنگ کرسچن گوٚو سُہ یُس ہسا پادری چھُ، یعنی کہ یُس ہسا چرچس سۭتۍ وابستہٕ چھُ، سُہ روزِ پادری، سُہ روزِ نن. اور نان پریکٹسنگ کرسچن چھُ عام انسانا، عام انسانا. أمِس یی خۄش یہِ ہیٚکہِ چرچس منٛز گٔژھِتھ، نہ یِیَس خۄش یہِ ہیٚکہِ نہٕ چرچس منٛز گٔژھِتھ کینٛہہ. اور یِم زن چرچٕکۍ قانوٗن چھِ تِم نسا چھِنہٕ عام انسانس پٮ۪ٹھ لاگوٗ گژھان کینٛہہ. تُہۍ وٕچھِو یہِ کنسپٹ آو مسلمانن اندر تہِ تراونہٕ کہ اسہِ اندر تہِ بنو پریکٹسنگ مسلم اینڈ نان پریکٹسنگ مسلم. یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ ہسا یہن سوچ، یہ تو ان کی سوچ ہے. ہماری سوچ تو ہے ہی نہیں. اس اندر گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مسلمان آسُن نٮ۪ماز گُزار، اس اندر گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مسلمان آسُن باصلات، اس اندر گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مسلمان آسُن حق زانن وول، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مسلمان گژھِ آسُن نرم دل، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مسلمان گژھِ ہیومینٹی پریچر آسُن، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مسلمان گژھِ دائی آسُن. کیونکہ ہمارے اندر یہ پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ کا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں. بقول ڈاکٹر اسرار احمد دیر از نو مولوی پوسٹ ان اسلام. اسلام کے اندر کوئی مولوی پوسٹ ہے ہی نہیں، بلکہ ہم امت وسط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حجۃ الوداع کس موقع پہ کہ یہ میں ہسا اوس ونس تا دین بارِ، وۄنۍ چھُ میرے کندھوں سے اب یہ بوجھ اٹھ کے تمہارے اوپر آ گیا ہے. 3 بار فرمایا، 3 بار فرمایا کہ اب یہ جو میرے اوپر بوجھ تھا یہ تمہارے اوپر ہو گیا، وۄنۍ چھُو تُہۍ پھٲلاوُن دین. تُہۍ وٕچھِو أسۍ سٲری آیہِ بناونہٕ امت وسط. یم زن پتم لُکھ ٲسۍ، بنی اسرائیل اوس، قومِ سموٗد اوس، قومِ عاد اوس، تمن اندر اوس یِوان پیغمبر سُے اوس دین پکناونہٕ. وۄنۍ یی نہٕ تاہ صبح قیامت پیغمبر کینٛہہ، تِکیٛازِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ خاتم النبیین. وۄنۍ چھُ اسہِ پکناوُن دین برونٛٹھ کُن، وۄنۍ چھُ اسی مسلمانن پکناوُن دین برونٛٹھ کُن. اسلامس اندر اوس نہٕ مولوی پوسٹ، یہ تو ہم نے کریٹ کیا ہے، یہ چھُ اسہِ بنومُت. مگر اکھ چیٖز چھُ
سارے پز دین پھیلاؤ ومن احسن قول ممن دعا الی اللہ بلا ہو سکتا ہے اس جیسا کوئی کہ جو آپ کو حق کی بات کہے اس تھی دینچ کت ون اس تھی پروردگار سن کت ون تمس ہیو آسیا کھانا تمس ہیو کہیں یہ سپرلیٹو ڈگری کرنا اتن پروردگار بیان گو اسلامس اندر نہ پریکٹسنگ مسلم نان پریکٹسنگ مسلم یہ کنسپٹ یہ کرسچینٹی ہند کنسپٹ یہ مارٹن لوتھرن کورمت یہ کنسپٹ پیش اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں اسلامس اندر چھنت کھانا واسطہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے دویم کت زن ام شروع کر سہ گو ہے اس ہسا کرو انٹروڈیوس سنڈے کنفیشن یعنی کہ کیا گو ہفتس اندر ہسا کر کرسچن غلط کرسچن یہ ہفتس اندر یا چرچس کن کی ہفتس مز یہ اک دہ ہفتس تامت کر گناہ اور اس کی اپنی مرضی ہوگی جو مرضی ہو اس کی وہ کرے اور ہفتہ بعد یل چرچس مز یہ ون پنس فادرس ون اس فادر آسہ چرچک اس زن پادری آسہ تمس ون پن گناہ اور چرچس اندر یمس معاف کرنے گناہ فادر کر یمس گناہ معاف سیم کنسپٹ کورک انٹروڈیوس اسلامس اندر زن جمعہ کنسپٹ کور انٹروڈیوس اسلامس اندر کہ اس ہسا پڑھو ہفتس من کہیں نماز پڑھان نہ بہ ظہر نہ بہ عصر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا بہت ہفتس اندر گناہ کران ام پتن بہ جمعہ دہ بیہون گۄڈنِکِس صفس اندر اور میں نماز پڑھتا ہوں اور بہت ونان بہت ساروی کھت بوڑ مسلمان میں ہسا گئی ساری گناہ معاف تکیاز جمعہ دہن ہند سردار لیکن جب ایسا کوئی کنسپٹ ہی اسلام میں نہیں ہے یہ کنسپٹ ہی نہیں اسلامس میں دس از کنسپٹ آف کرسچینٹی دس از کنسپٹ آف پروٹسٹنٹ موومنٹ اس کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں بلکہ ہمارے اندر آیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جس نے بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑی دن میں اس نے کیا اس نے کفر کیا سو کفرس تامت واتن اور نماز کون سی پڑھنی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا آپ کو نماز وقت پہ پڑھنی ہے غیر وقت نماز آپ کی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی گو یت من چھن کوئی جمعہ کنسپٹ وہیں پڑھ کہاں جمعہ دا نماز پتہ ونی بچس مسلمان ہی از لیونگ ان دی فولس پیراڈائز سو ہسا چھ فولس پیراڈائز میں روزن وہ دھوکے میں رہا ہے یہ دراصل یہودیوں کی ایک سازش ہے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی مسلمانوں کو سیاست سے دور کرنے کی یہ تو یوتن نے کیا تو یہ چارلس ڈاروین یس اونک اخ بیک بون اخ بنت اس نے انٹروڈیوس کیا مین از اے سوشل اینیمل بہسا چھ سوشل اینیمل بہسا چھ دنیا اندر آمت پن 60 وری گزارنے پن 70 وری گزارنے جو میری مرضی ہوگی میں وہ کروں گا میں نے لائف سے کروں تو انٹرفیئر کے میری جو مرضی ہوگی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں میں یہ خوشی کرتی بچم شراب بکر چور میں کچھ اور کروں گا ہاں میں کوئی ہیومینٹی کا پریچر نہیں ہوں یہاں پہ یہ میں خوش عب کرتے میرے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے یہی کورک اسلام اندر انٹروڈیوس یہی بددانتی اسلام میں انٹروڈیوس کی گئی کیا میرا جسم میری مرضی یہ میری مرضی ہے میرا جسم ہے میری مرضی ہے میں یہ خوش کرتے اور ایک لبرلزم کا کنسپٹ لایا گیا میں بھی لبرل ہوں مگر لبرلزم کنسپٹ اسلام اندر کریٹ کرو کہ میرا جسم میری مرضی از دس یورز کیا یہ جسم آپ کا ہے کیا یہ آپ کا ہے یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ پروردگار یہ آپ کا نہیں اس پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ چھ امیک حق ادا کروں تو وہ یہ دنیا اندر بناؤ ہیومینٹی ہند پریچر آپ یہاں پہ ہنگامہ نہیں اٹھا سکتے چاہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا یا بنی آدم آپ کو بنی آدم کا ریسپیکٹ کرنا ہے چشی بنی آدم کو ریسپیکٹ کرو اس میں اسلام کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے اب میرا جسم میری مرضی مین از اے سوشل اینیمل امیک کا کنسپٹ ہے اسلامس مز تو وچھو یہ تو یہودیوں کا ایک سازش تھی یہ یہودین ہز اخ سازش تو وچھو کت پٲٹھۍ کوٚر یِمو چینج یِمو کٔر پنٕنۍ پالسی پتہٕ چینج فرام انگلینڈ گۄڈٕ اوس یِمن رومن ایمپائر پنُن گڑھ ان کا رومن ایمپائر جو تھا پہلے ان کا گڑھ تھا اس کے بعد انہوں نے وہ ٹرانسفر کیا انگلینڈ کی طرف ییٚلہِ انگلینڈس اندر یِم کامیاب گٔے امہِ پتہٕ کوٚر یِمو ٹرانسفر کوٚت یِمو کوٚر یو ایس اے ٹرانسفر امریکہ ٹرانسفر کِتھ پٲٹھۍ امہِ خٲطرٕ کوٚر یِمو سٹارٹ اکھ تتھ چھِ ونان آرڈر آف اِلومِناٹی ییٚلہِ یِمو سٹارٹ کوٚر تۄہہِ آسِوٕ بوٗزمُت واسپ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹس یِمو کوٚر آرڈر آف اِلومِناٹی کریٹ اور یہ دۄہ چھُ یِوان مناونہٕ 1 مے چھُ یِوان یہ دۄہ مناونہٕ 1776 میں اس کی شروعات ہوئی چاہے آپ دھوکھس مز تھاؤن آپ یو آر لیونگ ان فولس پیراڈائز کہ آپ کو کیا کہا جاتا ہے کہ 1 مے از لیبر ڈے آپ سے منوایا جاتا ہے اور مسلمان پوسٹ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ مسلمان پوسٹ تراؤن سوشل میڈیا پر ٹوڈے از لیبر ڈے ہاؤ از دس
ये लोग जो लोगों को गुलाम बनाते रहे हैं, आप देखो अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं वो कैसे आए थे, वो गुलाम, तुम स्लेव्स, तुम स्लेव्स। ये लोग आपको लेबर डे सिखाएंगे, 1889 का कार्ल मार्क्स का आपको लेबर डे सिखाएंगे? नहीं, दिस इज यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। दिस इज माय ब्रदर ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी स्टार्टेड इन 1776। ये जो एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई 1776 में, ये ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की शुरुआत हुई थी। ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी क्या गो? तुम क्या करन? दे आर गिविंग स्कॉलरशिप्स टू द ब्रेन्स, यम जन दुनिया सारी खुद काबिल लुक छ, तिमन दिवन स्कॉलरशिप और तम पत दिवन तिमन असल सैलरी, और उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उठा के अमेरिका में लाया जाता है। तो वो यम सान डॉक्टर्स इंजीनियर्स वनकस थर्ड वर्ल्ड कंट्री मज रोजान, तुम कोत गसन पत काबिल डॉक्टर्स, वो अमेरिका जाते हैं, वो यूरोप जाते हैं। क्यों? उनको अच्छी सैलरी दी जाती है, उनको वहां पे अच्छी सैलरी दी जाती है। यम साइंटिस्ट बड़ बार, यम इंजीनियर्स बड़ बार, वो कहाँ रहते हैं? वो जाते हैं इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में। यहाँ से ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, इनको अच्छी सैलरी दो, इनको अच्छी स्कॉलरशिप दो, तम से क्या गई? पोअर विल बी पोअरर and rich will become richer। अम सत क्या गई? अमेरिका यी फायदे, इजराइल यी फायदे, यूरोपियन कंट्रीजन यी फायदे, और इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तुम हसा गन पथ पत। ये तत कह एजुकेटेड बची, ये तत कह काबिल ब्रेन बची, तवे मूजूब वुचु तुम यम जन वनकन दुनिया के बड़ बार दाना, जो भी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। आप देखो फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, वो कहाँ रहता है? रॉथस्चाइल्ड फैमिली, वो कहाँ रहते हैं? यम दुनिया के बड़ बार बैंकर, वो कहाँ रहते हैं? दुनिया के बिजनेसमैन जॉब बेजोस, एलन मस्क, वो कहाँ रहता है? यम अमेरिका अंदर रोजान। तो वो यहूदन कूता बड़ दिमाग, यहूदन कूता बड़ दिमाग, ये कितनी आगे की सोचते हैं। अत वो तुम जन वनकन लड़ाई चलान बैतुल मुकद्दस पे, टेम्पल माउंटस पे लड़ाई चलान, जन अब्राहमिक रिलीजन पवित्र जाय, त्रेशवनी अब्राहमिक रिलीजन पवित्र जाय, पवित्र स्थल, अत मज क्या ये बैतुल मुकद्दस आव 2 लट गिरावन हिस्ट्री अंदर। हिस्ट्री आप पढ़िए, आप समझिए, ये जन ये बैतुल मुकद्दस आव 2 लट गिरावन। इंसान जब टाइटस आया था, टाइटस थे उस क्रिश्चियन, इसने क्या किया? इसने बैतुल मुकद्दस को गिराया, और इमस यून जहल, इसके खिलाफ ये लड़ता था ज्यूज के खिलाफ। इनने क्या किया? मर ज्यूज, इनको मैसेकर टाइटसन, इसने लोगों को भगाया वहां से, इसने ज्यूज को वहां से भगाया, हटाए मायते, और इनको पूरी दुनिया में फैला दिया, कत्ल कर दिया और गिराया, ईंट से ईंट बजा दी उसने उसकी बैतुल मुकद्दस की। और अम पत ना हजरत जुल्करनैन रजी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जुल्करनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचायम, यम जन साइरस द ग्रेट ते वनन, इसने इनको बचाया और वहां से वापस लाया, दुनिया में इन्हें जमा करे, और फिर से इनको जेरूसलम में बसाया। तम पतन आव नबुकदनेस्सर, नबुकदनेस्सर अम पतन बे, और इसने फिर से इस बैतुल मुकद्दस को गिराया। अम हटो बे बैतुल मुकद्दस, मिसमार कोरन बैतुल मुकद्दस, और ज्यूज को फिर से कत्ल कर दिया। यम कर बे ज्यूज कत्ल। बुछुस वनन कि यमन यहूदन कचा बड़ सोच, तो वुचो इस जन जिविश कंसेप्ट छु, इस जन इजराइल कंसेप्ट छु, इस जन इजराइलन होमलैंड, जिविश होमलैंड कंसेप्ट छु, ये थियोडोर हर्जलन दियुत, यह थियोडोर हर्जलन दियुत 1897 मज। तो वो यह कर बनो, इजराइल बनो 1948 मज, और इसने जो एक कंसेप्ट दिया ये इसने 1897 में दिया। तो वो यमन कचा बड़ सोच। थियोडोर हर्जल युस जन अम वो दोपन अस हसा बनाओ जिविश होमलैंड, अस हसा बनाओ जिविश होमलैंड अख, और यह आव कमन निश सुल्तान अब्दुल हमीदस निश, दोपनस बह हसा करे चे कम दी मे जिविश होमलैंड जेरूसलमस मज, बह हसा हमें चे मल, यह भीख मंगन कह। तो वो यमन कचा बड़ सोच यहूदन, दे आर लिविंग इन एक्साइल, यम अम सात एक्साइलस मज रोजान यूरोपस अंदर, बाकिन कंट्रीजन अंदर, मगर अम सातन तुम वन अमिस दपान बह हमें चे मल जेरूसलमस मज लैंड, कर मे जेरूसलमस मज लैंड प्रोवाइड, फलस्तीनस मज लैंड प्रोवाइड, बह हसा हमें चे मल। सुल्तान अब्दुल हमीद के पास जाता है, 1897 की बात कर रहा हूँ मैं, 1902 में इसकी डेथ होती है, 1897 में सुल्तान अब्दुल हमीद के पास आता है। सुल्तान अब्दुल हमीद सुल्तान अब्दुल हमीद योर वन, अगर चे अत लैंड दिवन मे क्या फायदे? सुल्तान अब्दुल हमीद जवाब दिवन कि चे कर्ज यूरोपस अंदर, इस चे कर्ज खोतमुत ये चैनिस ऑटोमन एम्पायरस, उसको मैं बिल्कुल साफ कर दूँ, सह कर्ज वाले बह नख,
سُہ قرضہٕ ہسا والے ژےٚ بہٕ نکھٕ یہِ چھُ أمِس وَنان تھوڑا ہرزل تُہۍ وٕچھِو یِمن کۭژاہ رۄپیہِ آز ہاو اِکنامِکلی دے رِچ آر تِم کۭتیاہ رِچ چھِ اِکنامِکلی تھوڑا ہرزل چھُ أمِس وَنان سُہ قرضہٕ والے ژےٚ بہٕ نکھٕ اوٹومن ایمپایرس یُس زن کرٛیش گژھنس منٛز مین مقصد اوس سُہ اوس قرضہٕ تِمن اوس قرضہٕ کھوٚتمُت اور قرض جو ہے وہ ڈُبا دیتا ہے قرض چھُ ڈُباوان اور یہِ چھِ أمِس دپان بہٕ ہسا والے ژےٚ یہِ قرضہٕ نکھٕ یوٗتاہ قرضہٕ اوس اوٹومن ایمپایرس کہِ انڈیا پٮ۪ٹھ سوٗز ہندوستان پٮ۪ٹھ سوٗز ماجو پنُن سۄن اوٹومن ایمپایر بچاونہٕ خٲطرٕ دے ہیو تِمن چھُ وٕنکیٚنس تہِ یاد سُہ یِم زن ماجو تمہِ ساتہٕ پنُن سۄن سوٗز تور پننہِ رۄپیہِ آسکھ سمبراو سُہ سوٗزُکھ تور اور بچایکھ اوٹومن ایمپایر مگر اوٹومن ایمپایر کا مین ریزن جو گرنے کا کرش ہونے کا وہ یہی تھا کہ ان کے اوپر قرضہ تھا